megalayapost.news. Shisina ka sausanam shuwa ka jingle kai football kiri ka perthai ne ka football world cup sa shisien pat ki klau kila shongshit biang kum ka yau na ka jingtu ki patba rungkat ki dong musa ki jing tebe jing shai ban lejit ne tam ya ki nyang taser na mar ka jing shingyam jong ki ban bam bat bun ki langet ru ba ki de ki jat knyang ki batei ru ya kamen kum ka jing pen pau nam ya ki de ki jat knyang na mar ka jing phla ka kom mi jong ki shisien ha ka sausanam shuwa ka world cup na ka yang kariboy tourism environment and development forum RBTEDF rungkat kajing turelang bat kedorbar snong saiden menta kasngi kila penlong ye ketamasa nyang taser festival kaba arsngi lenter hayosir hakasnong saiden riboy district ya kini ketamasa lawan banpli patba menta kasngi do ba sustenance sotun menteri ketenat sin RD ke sorkar jela kumukongsan hakajingi donlang Dr. Celestine Lengdo MLA ka Omsning Raja Brahma ADC kariboy Akash Marang Assistant Commissioner ba IJ Merthong rang ba snong saiden ba Prila Tiuso chairman ka RBTEDF bat kiwei Hakani kata masa ki don rusibun ki program baper kum ke jingile kai football kaya kop kwai karwai ka siaw bat kum juru haka pormen miet ki pajba kin sadik rung shaki klaw ban lejit ikte ki knyang na ka benta ban bam pengen EP kumnor ko ban kem yu ne u yang tasia pe yu ne la mi na tu ne u yu ne cover ki ma ni kam gum tu te hadin bat kam tu kumat hab Siapa nak petang sedung nomor ba? Tapi nek kumne sayang. Dung tu. Sayang kumut sayong ke dabam bang siu ke dalam. Dung tu. Yang iwat biang. Nudon. Ini wei. Mer sedang mi dan sedang pat itu napo. Ni cover yang ugin. Entah sendiri subang hikam ru. Rang basnong barem jong ka jong saiden badai hapok ka jingilam lenti bat ka jingi jingai ka jong i la penlong ya kan ka festival ka penungkong house nem ar hajar sipo bat nado ketika por nakaliang ka dorbar snong hi ngi arangkat ka jingi trelang bagi seng samla ki seng long mi ngi juyi penlong i kan ka festival sisin haman ka house nem de nakaliang ka dorbar snong saiden hi ka jingthumu ko bakongsan ban penlong yang ke festival yang saya festival om bangin tang bangin yatam lane ban yabam yang ne uknyang nyang taser andre ka jingthumu hi ka basalandet kalong khamtam hari kenti ka bamenta kalong ba ngin pende pensa ya ka mariang ya ki khau ki betap bangin nam pom pathar ya ki ding ki si bat haju ko poru ban pendu ya ka jingrap serti ka bagiong ka jom cultivation akti nongwei nakaliang ka dorbar snong hi ka bu ka jingkerpat ya baro ki nongsong snong bat kumjuru ya ki weipat ki bayadon ya ki jakarep ka jongki chagini ki than ba phin ya tengkai ya ki klau ki betap ya ki ding ki si hoj ngimla benlen ba kasnong kadang kiu ka population kadang kiu ni don kam hoj ngimla ban sania tang ki government service mo ki kam government ni hap hi ban ya tray hagaba ya dei ba kamrep kamriang andre harangkar ka kamrep kamriang ni hapru ban tengkai ya ki klau ki betap kenang ba ki pateng ki banwan kinyo ban sakhi ya kanika nyang daser bar haju ko por kenang bangin laru ban peteng ya kane ka nyang daser ki pateng ki banwan balai amdei tang ki breu ki basak le kem nyang taser ki ong bedha namar balai u beseng ru u ap mo don sisya ki balak bu beseng u ap banyo bam ya katu nyang taser yo breu lele tenai ekran man kamit kalum ka shailut nakadaw jeng kidong musa ki tosmai amdei tang bakabang
Henry kadon ka protein konten ka ba kamhe bani kiwi kiknyang haganyang taser. Wat kibajai tu balik kem yang taser ru mentah hiyo abantit. Ngaru ngamlek salum teh Henry ngala abam bunsin baha mentakat senem ru. Don bawan ais bahagi perlok don ki bangat hit. Kapelong yang aban perkhat pat. Syubu kinyang taser kinang bankren kumakaran mangi kibreo. Hakapor baki mi kioi gine kibreo gilayap dengong pitaray kin ongum no. Mensono mo. Lane kitin hindi, lada de bikinang hindi ru kinang bacau. Namar belay marasin kem kebeningkong kebangile kalong kenyon ikakli bakiniap. Lada pimpaniap tang hapo si menit armenit kalayau kalaher. Ngam keren persya ya kata kajing keren kajing bam kejongi. Tehen rei syubu hadin sausnem katakan longha usnem arhajar laipo. Ngi organize daga festival kaba kamper. Syuaman mi ke ayom yang taser. Enai kini ke festival kalong ke festival kaba kerpang labanom. Namar ba ke ngawang ba ke festival kaba kerpang. Namar ba kadai ke festival kaba ngiyo ban yele kemen badedon lang shisin sausnem kakum kaphang kajing batai halor kajing edai jong kapnyang nyang taser kabang itip kabdai kaphang pedeng kaba ngiyo ban ya kemen ban ya raki lani ban yo ban shimenta agni ka festival kawa nakalian kariboi tourism and an environment development forum kalashim ya kanika sinjam ban pelong ya kanika festival ban kenken mau lani ban kenitu syakapertai ya kataka jingwan dari ke jingmi jong ke nyang taser kaba shisin sausnem kumala kren i Dr. Silingdo i MLA jong ka umsning mantala don la laitayo tam ki klau ki tap hakeleng jong ka Riboy district ke jungi daladap nriu beji nyu beji PDI kelalong kum kesorba akaba lai ba omdan kamshu ya ka MECL bagan supply light ban ai ta ke connection namar ba ka klau baro kila banlong de kira kitos light de ki daumusa nakabanta banlet banwat lani bantam yakinik nyang taser kani kanyang taser te kani kawin nyang giba lese giba kam per kawin kanyang namar bakam jumi man kasnem kami sisen sausnem kanor nang ta pade kani kaba kanyang kaba nagkanyang baro hakani ka Indo-Myanmar biodiversity hotspot. Keditang kan ikaw ay mission sa usnem. Ikidan giwe gibalong giba compare gitna. Denray kani ikaw ay giba pair kawa mission sa usnem. But kung nilay asko mune kadan sa kaway ru stage pangjirang kabalay long si kumunaw na hakti kasi sikur mo. But gini kita ru gidan denray kiyami kumta si sen sa usnem. Kanyang kungwi kani bentad kani kakurjong kani tang bakato kani
si man kasnem kani yang ka naka peleng untuk ka puan kami nakaki peleng ka telun laisnem sausnem hantu po kendo nakaway ka stage nakaway ka level nakatu ka peleng ka berit sa kame ado makan nakalaknyang yang te kami kumba ngitip akataka hadin ka sausnem ban ka imtang kumba sibenay po selapar tay kajak dia anong gumno katata gamnang man batay kanu ka kadon ka di kijing ki bukiong ki fats di good fats kay kumaon ka keten bulong general tenrei la de piko abente bahay kata utay uperlok jung inang tay don bala le lu di situ bro koy ilale na university ya kanika ban analyze ya kato ka kanyang dan sibon gi jingbam gi babahang to but kala ro ban lase kala ban nyerap yang gibon gi bentang ngam tip giwe gibreo kilong kuno tenrei ngai la di ngasno kolong kum kadawai kisen sausnem yo ban bam dawai uni yang kongwin ubagi khot yang taser sini ak bagi nongsor ki khot yang World Cup udah yang bapla ha bat udah uwi nap deng ki pedikal sekeda bat ngitip ba uni pedikal sekeda udah tangnem yang taser kata kamut ba pedikal sekeda kamut ba jumi manakasnem umi hadin sausnem khat laisnem bat khat newsnem Union yang taser umi manla sausnem bat udon pedikal sekeda seko Amerika kidon umi khat laisnem bat khat newsnem Union yang kungwin ubang ikut yang taser udi ubah plan apa yang plan namar ba udi tangu yang boleh yap bat upenut por hadu sausnem apo kendeu bat ka life skill tu kalong ba kikara ka peleng adin pat pada sipnai bilatli bat kingam apo kendeu bat ki bam dagi kiding bat adin sausnem laba kaji action jong jibna hormon kila sedang ban tri taka process of metamorphosis bat kila sedang ban mi ki kejat bat ki snare hadin like enta kini kila sedang kila la ban hair Betang ta keble sibun. Kidon namar ingin adep analyze seki bak kidon sibun ki nutritional value bat medicinal value namar balai katkum ka kemang adep wat sintip ngi siam kidon bun ki mineral kum ki aron kada kibadan na snam kila ban bam ser namar kidon sibun ki aron namar ngiti ki aron ka kayarap ban te ki snam bak kidon ki mineral kum ki calcium bat ki magnesium bat ki wiki essential amino acid kum ki prolines ki methionins bat kum tatertel bat hot ki don sibun ki medicinal value Meghalaya Post.news